آها بدون اکسیژن نبیتگن. یک کم که اکسیژن مصنوعی چه آهنگارا دیر بیتگ داده به فلک شده. لہذا منی عزیزان اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری به صورت عملی بکنه. بزرگان دین فرمایش کنن که ترمذی شریف آسن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایش کو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الطاعم شاکر کالصائم صابر او کما قال علیه الصلاة والسلام. انسان یا ورد وراکی و بخوشی سرا بوارتی با سلامتی صحت سلامتی و یه برقرار و غذا بوارد ادا اللہ تبارک تعالی شکر ادا بکن. شکر باری تعالی یہ وراک ورگا یہ غذای ورگا تمنا کمک ہو چا اللہ تبارک تعالی کمک شامل حال مبی ہمیں لونکا یا ہمیں لوکما یہ نہ رو اور گزاری دیں بازیں انچیں افراد و مشم برات و مردم بتگا سوپرا پہن کنا کی بیتا آمادہ برای ورگ یا لونکے یہ وارتا کو یہ رنہ شتا کہ روحا پرواز کتا دپی کتا چوہدی اما لوگما دفع بیتا وقت تمام دیگا فرصت تمام فرصت کم کے فرصت انسان محدود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تبارک تعالیٰ بلن تاکید سورہ منافقون تو کا اشارہ کرنا کہ ہرگز ہرگز یعنی ہیچ وقت اے انسان یہ پیکرام میں بھی اجل رسے تو مہلت دے گئے نہ مہلت نہیں دے گا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ہرگز انسان فرصت دے گا نبی وقتی کہ اجلی آت دیگه باید دنیا رها بکن. نه واجه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایش کو الطائم شاکر واجه فرمایش کو کالصائم صابر. وراک وروک پدا شکر کنوک یہ ہر دو فاعل سی گئے ہیں فاعل ہیں شو وراک وروک پدا شکر کنوک وراک و پدا اللہ تبارک تعالی شکری ادا کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو رشیشتوری ثواب رسی ثواب نہیں بچار. منظورش ہے کہ اللہ تبارک تعالی مشورہ ساک دوست ہے شیا بچار یا چوکی پتا یا خانواده دوست ہے یا کموکی کاری انجام دا آپ چنچو موضوعی دا بچه دوست نہیں بلی اگر یا کہ دوست نہیں شب تا صبح زحمت گری تو ہیچ نکو بچه دوست نہیں. یہ حدیثہ معنی ہے یہ حدیثہ مفہوم ہے یہ حدیث تشریح ہے. وقتی کہ انسان یاد لوں کہ یہ غذا ہوا بہتی سیر کنگا برای اشیاء کے آئی جسم تقویت بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اشیاء وانی واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو اسی ثواب مانند ہما کسی کے روچہ دار ہیں پدا وتی روچہ کے تو کا صبر کرنے گے ہمیں جو ثواب رسی. یہ کام کیوں گا آپ عزیزاں مزنین گا آپ لاتی روچک داری بلے روچک بدون ماج روچک بدون ماغز روچک کے بدون ماغز یا ماج بھی اما روچک کا روچک تو کا اور روچہ دارا صبر میں بھی تحملی میں بھی. وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو روچک میں غیبت مکہ روچک میں زام دے روچک میں پرخاش مکن روچک میں دابوی ٹیمہ صدا بورز مکن ادھر صبر لوٹا شان صبر بکارے. نہیں واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو کسی ورد ورا کا رند الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تبارک تعالی سپاس گزاری بکن بلوچی اللہ تبارک تعالی شکر ادا بکن اسی ثواب مانند یا روچہ داری کہ وہ تی روچہ کے تو کا صبر حوصلے ہے روچہ کے روحداری بھی روچہ کے خالی چا غیبتہ بھی روچہ کے بھی کہ خالی چا حرام بھی روچہ کے خالی چا مردم آزاریہ بھی ہما روچہ دار ثواب رسی. خداوند تبارک تعالی درگاہ دعا لوٹے کہ اللہ تبارک تعالی سپاس گزاری من عرض کو محضرش میں واجہانی گا عزیزانی گا بزرگ فرمایش کنن کہ انواع و اقسام
قولی لہذا اللہ تبارک تعالی شکر ادا کرے یہ ہم شکر ثواب تر رسی ہمشی کہ ہمیں حدیث لوانگ بھی ولی افضل ترین سپاس گزاری و شکر اللہ تبارک و تعالی اسی کہ بصورت عملی در بیار نماز بون اللہ تبارک تعالی فرمان برداری بکن اطاعت و بندگی اللہ تبارک تعالی بکن اوامر و نواہیان سرا پایبند بھی یہ مسترین شکر اللہ گوشتا بکن انجام بده کارا اللہ تبارک و تعالی مان کو تگه خودداری بکن چه کارا مسترین شکر همشه پایبند به یک با 5 وقت نمازا یک نوع شکری قرآن مجید تلاوت کنگ و احترام به کتاب الله یک نوع شکری و همه پیما پایبند به یک به پریزیان یک نوع شکری دعا کنی اللہ تبارک تعالی درگاہ باری تعالی ما شما را تمام انواع و اقسام شکر اللہ تبارک تعالی ما شما را بهره مند همیشه اللہ تبارک تعالی شکر ادا بکنی دیگه دروازه ما شما را نی جای فرار ما شما را نی هیچ جای فرار ما شما را نی اللہ تبارک تعالی مهلت داده ما شما را اللہ تبارک تعالی فرصت داده که یہ فرصت های طلایی بعد استفاده بکنی عزیزان یک آیتی چه سوره توبه دهمی جزا کلام الله مجید به همراه یک حدیثی که یہ حدیث روایت کنوک سیدنا حضرت عثمان ابن عفان زامات رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم اما حضرت عثمانی وقتی که غزوه تبوک 300 اشتر کاری تحویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم داستان برز کرد چیه گوشی اللهم ارض عنه و انا به راز باری تعالی تا چه حضرت عثمان راضی بی که مروچ من راضی بی تو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایش کرد غزوه تبوک و یہ دیگه غزواتان یہ واجهان یہ صحنان تو کا بحر زورتا و آماده بتگن و کمر همت بسته فهمی خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم داستان تچ کن الله تبارک تعالی درگاه و دعا لوٹی الله من چه حضرت عثمان راضی ہوں میں روچ روچا و تی الله چه حضرت عثمان راضی بھی یہ آیت تو کا اللہ تبارک و تعالی عزیزان در رابطه با مساجد و فضیلت مسجد اللہ تبارک و تعالی گپ جنگے بیچاره من عزیزان اللہ تبارک و تعالی لحتی مکانهای مقدس هستی لحتی چیز هستی که آنها کنن شعائر الله آنها گو الله تبارک و تعالی نسبت خاصی هستی یکی چه شعائر الله عزیزان الله تبارک و تعالی آهانی محبت کنه گو آها ارتباط ہوتی ہے برقرار کنه گو آها کمک کنه الله تبارک تعالی دوسری آ مساجد ہے شعائر الله بیت الله شعائر الله ہے صفا مروہ دکو ہیں یہ شعائر اللہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ تبارک فرمانی سورہ بقرہ تو کا اے منی بندیاں صفا مروہ جوز شعائر اللہ ہیں اور دکو ہیں کہ زمان بی بی حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا وقتی چوکا گیندگیں اور لگتو جنگیں احساس تونگی کنگیں گرا بی بی ہمی کوہن سراچ روت کے کافلی بگندو یا شخص بگندو یا مشکی آب منا برسی تاکہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام میں سیراف کریں اللہ تبارک تعالی ہمی حرکت بی بی حاجرہ دوست بھی و یہ کوہ صفا و مروہ اللہ تبارک تعالی جوز شعائر اللہ کرا و ہمیں پہما قرآن جوز شعائر اللہ ہیں
و دیگه جاگاهی الله تبارک تعالی فرمایش کن و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی نسبت به شعائر الله احترام قائل بی، نسبت به مساجدها احترام قائل بی، ارزش و جایگاه مسیحیان رو بزن، ارزش و جایگاه بیت الله رو بزن، ارزش و جایگاه کتاب الله رو بزن، ارزش و جایگاه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک سنتان رو بزن. خلاصه شعائر الله احترام قائل بی، ارزش بزن و آن سرا عامل بی. الله تبارک تعالی گوشی کنه یہ تقوای منبع و جاگاه قلبانی تو که قرآن گوشه و کجا تقوا الله تبارک تعالی درگاه پسندیده، الله تبارک تعالی درگاه آیی مقبوله. اما تقوایی که آیی قلب آبیاری بکن، ظاهری تقوای مبی از ته قلب چیز بی. پس الله تبارک تعالی فرمایش که هر کسی که به شعائر الله ارج بده، آنی ارزش ها بزن، علل خصوص نسبت به مساجد باری تعالی عشق بورزی، مسجد ها از نظر ظاهری و معنوی آباد بکن. نبی الله تبارک تعالی گوشی که جز شعائر الله ہے و یہ تقوی ریشه از ته قلب ہے. قرآن واقع شکے فإنها من تقوى القلوب. قلوب جمع قلب، قلب ہما دلا کنه اور ریشه تقوی چه دلا گرا چه اسمی انسانه. دعا بکنه که الله تبارک تعالی میشه قلبان تو کا تقوا بده. سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم یا روچی حدیثی وانتی وجا فرمایش کو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله تبارک تعالی انسانش به صورتان نچاری، الله تبارک تعالی شما مالا هم نچاری که سرمایه بازه. این مال پتا و دردو اگر ارزش مالای را بزانه چه راهایش یا خرج بکنه پتا دردو، پتا اگر خرج کنه که مانا و مفهوم مالای را بزانه پتا ضرر بیشی. الله تبارک تعالی مالا انسان را نچاری، سرمایه نچاری. اگر به سرمایه چاردی به قارونی چاره. اگر الله تبارک تعالی مال و انسان ظاهری بچارته فرعونی چاره، نمرودی چاره، بلالی نچاره، خبابی نچاره، صهیبی نچاره. اما الله تبارک تعالی دیگه چیزی چه انسان لوٹی. نواجه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایش کن ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. الله تبارک تعالی شما نظری به شما قلبان ساکه و به شما عملان ساکه و به همه تقوایی که از ته قلبی الله تبارک تعالی همایه چشما لوٹی. و یه دیگر رواتی هسته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و صحابی کشی و یشیر الی صدری 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تی مبارک سینه نیمگا اشاره کو 3 رنده و گوشتی ای مردمان تقوای جاگا قلب تو که تقوای جاگا قلب نه اگر لوٹن تقوا بشه قلب تو کا ریشه بجن و اثراتی رنده دستا ظاهر بی تقوای. وقتی قلب تو کا آ تقوا ریشه بجن مانند یا درختی پیما ریشه وقتی که محکم بیا درش که ثمری وره. ریشه محکم نبی آبیاری خوب نبی ریشه نابود و ضعیف بتا گرا آگاتی تلوگ دفا یا مزاحمی. بل اگر ریشه محکم بند نرمی جاگا یا سک بی اساس و بنیاد آیه محکم بی تونه چه آدرش کا استفاده بره آهی میوجاتا استفاده بکنه. عزیزان درست هم مانا ها تقوی همی بهمه. تقوی وقتی که قلبی تو کا ببی و ریشه آهی قلبی تو کا ببن و خوب با یه نامشه بدن کا آبیاری ببی دست اجبا خلاف نکه. دست اجبا به ناحقی نیمه مردم نیمه کا مفت ناحقا تاچک نبی. دست به تپانگا نرو، دست به مال مردم نرو. مفت ناحقا مردم شهمات نجنه، مفت ناحقا مردم لوٹ نجنه.
بچه تقوا را نیلی، تقوا را اجازه نداد. چمتی محافظت بی، گوش محافظت با، یعنی اعضا و اندام و جوارح دی در چارچوب شریعت اسلامی با. چی معنایش؟ و ایشی نبی مگر ایشی که ما شما آ چیزی که الله تبارک تعالی کلام الله مجید را گوشته و زندگی تو کا بیار نی. ایشی که نسبت به شعائر الله، نسبت به مساجد الله محبت داشته ببین، دوستی بکنه. اگر چنانچه دست رسی کمک بکنه، دست نرسی باید همگام ببین گواه کسانی که مساجدان کمک کنه. انی الله تبارک تعالی ازم فرصت ما شما را داده، فرصت اطلاعی الله تبارک تعالی در اختیار ما شما را داده. کسانی که الله تبارک تعالی مال و سرمایه داده، اگر این فرصت استفاده بکنه گراوتی میدان آخرت آن صاف کته، میدان عالم برزخ آن صاف کته. آیشه که یہ با عظمتی مسجد که یکی از شعائر الله و زینت شهر و تاج شهر و عزت شهر، اگر بیاین دست کمک ببین، همگام ببین تا یکی یہ مسجد با کمال و جمال برسی، گرا ماشا مزنی هنری کته، مزنی ثوابی گرا ماشا کسب کته. جناب رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مدینه منوره وقتی که تشریف فرما بی چه کار اولا انجام داد؟ اولی کار، شروعاتی کار، اساسی کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشه که ودا مسجدی ببندی تاکه الله تبارک تعالی عبادت به نحو احسن و بدون دغدغه و وسوسه الله تبارک تعالی عبادت انجام دیگری. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مسجدی بندی و یتیم زمینی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم آیا مسجد درست که مسجد بندی دو یتیم بی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آموشی که بیا زمین اوتی قیمت بکنه، سامنونی قیمتی بکنه، من قیمت زمین که شوهر پرداخت کنم. یتیم نیازه ہے، اما آها الله تبارک و تعالی یا فهم و درک داده زانته که دنیا تمام چیز چه دست رو، چیزی که باقی مانی اخرویه، چیزی که پشت کپی دینه، چیزی پشت کپی تقواه. جواب دیں یا رسول الله لا نطلب ثمنه، این زمین ثمن، این زمین قیمت ما را پکار نه، ما الله تبارک تعالی فقط رضایت داد. یتیم آماده به زمین دیگه و هم داده. و الله تبارک تعالی مقدس کتاب تو کا فرمایش کنه که سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. بدرستی به تحقیق آباد کا مسجدان الله ہے گا کی آباد کا الله واقعا کی مسیحان آباد کا من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به اللهی هسته و روچا قیامت گا و نسبت به معادا و روچا قیامت گا آیا ایمان و اعتقاد است. مسیحان همه کس آباد کنن، همه معامله کنن با الله، آنی که اعتقاد نسبت به قیامت هسته، اعتقاد نسبت به خدا هسته. الله تبارک تعالی فرمایش کن مسیحان آباد کنو همشه. حالا یہ مسیح آباد کنگ بندگ مسیح یا آباد کنگی نماز وانگ مسیح و تی نماز لوگا موان بیادا مسیحی بون یک آباد کنگ معنوی تلاوت کنگ قرآن مجید تلاوت کنگ مسیح یک نوع آبادی. و مسجد بندگ در حقیقت و یا صدقه جاریه شیا بزانه. وقتی که انسان پاک تاج بیتا دنیا دیگه خداحافظی که انسان یہ دنیا رها کو. سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایش کن که انقطع عنه عملو، دیگه اعمال نامه یه مختومه بی چه حرکت که دیگه نه نماز وانت که نه روچه که داشته که نه حج کوت که نه زبان تکانوا نه دست تکانوا نه چنگ تکانوا نه سر تکانوا.
مگر کسی که چون کارن چون عمل اگر انجام داده گن گوره شی عمل دفتر نامه بند نبی شی عمل نامه بند نبی تا قیامتش ثواب رسی شی درجات بالا روان. وجه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایش کو یکی از صدقات جاریه همین مسجده. همین مسجدی کسی ببندی تا زمانی مسجد ها تا زمانی مسجد آباده همین نمازگزارانی که و در روان نماز وانه آیا عمل نامه پرچه ثوابه آیا درجات رو درو بالا رو. این پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکی صحرای محشر قیامت روچا که انسان یا هردلکین سایل گیا یا چتری هردی آیا ببی و بساساری یک آرامی بکن محتاجی و تمامیه شما زانه یه حدیثی طولانی است وقتی که قیامت برپا بی پریشان با مردم. حضرت آدم علیه نبی علیه السلام گوره روان حضرت آدم علت کرد. حضرت آدم علیه نبی علیه السلام شما لغزشی که من بیتا من شرم که الله تبارک و تعالی درگاه سفارش میکنه چمنی قدرت خارج پریشان مردم که چه یه سختی ها و سبتی ها و شدت ها و حدت ها و تپش ها روچه کا نجات پیدا بکنه. اور روچ آئیگی گی عزیزان یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور روچی کئی دیما ترا وشتگی گئی احکم الحاکمین دیما وشتگی یا قاضی دیما ترا وشتگی نہیں دادگستری ورا ترا رواگی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی درگاہ ترا وشتگی گئی. حضرت آدم را نبی علیہ السلام جواب مثبت ندا. حضرت نوح را روان حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام ہمی چیزا گوشی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہمی چیزا گوشی کہ من نتونو اللہ تبارک تعالی درگاہ برو بخاطر ہمی گپیگی وقتی کہ بوت من پروشتا رندا من جوز کا ابراہیم بوت تا پروشتا گا من جواب دا نا بوت من نپروشتا گا مزینی بوتا بر جوز کنے و تپر و تیشک حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہم مزینی بوت گردنا ہندا در صورت کی وتی پروشتا گتا یہ مسئلت آمیزی حبری کو دیکھتی بلے باہمی حبرہ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام شیم یکی حبر ماں کتا شہر مونکہ ہے بہت ماں پروش تکتا ماں وہ مزینی بوتا پروش تکتا. وہ عزیزان ماں یہ کہ بلا تشویش محضرہ یہ زبانہ ہر نیمگا تحرینے کے گورا بہت اچھی جواب دیں پیغمبران بخاطر خدا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بخاطر خدا یہ زبان کم کی جو تاب دا وشتی بہت من نہ پروشتا گا مزنی بتا پروشتا گا وقتی کہ مردم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام گورا روان جواب منفی دا من نتونا بہتر ہم آیا کی ہم برے گی تہنا کسی عزیزان پاد کے شفیع المذنبین خاتم النبیین سردار مکہ و مدینہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجدہ بھی بخاری شریف رواتا و کتابان نگاہ سے وتی مبارکین پیشانیہ آپ پیشانی کے رواتا تو کہاستے صحابی وشی ماہ چاردہی وشتاتا گا مشکات شریف حدیث سے میں چاردہی ماہ چارے مبارکین پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارے من چارے نا واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی چا ماہم شارترے ترب ناکترے چمک ناکترے صحابی بشی سردار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازنینی پیشانی گا وطی گا ہمشی کے چا ماہا شارتر بیتا و آت کوچا و گلیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد بیتا تا سیر روچا عطر ادکلون بوئی داتا عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر ادکلون بوئی کتا عرق حضرت بی بی ام سلیم لوگا واجہ یا روچے تشریف فرمائی وابتا گھر میں کولر کجا پنکا کجا واجہ یہ گنگے حضرت بی بی ام سلیم یا شیشے کی کاری رواتا تو کہا سے قارورہ ہم شیشہ کنا یا شیشے کی اور تھی واجہ یہ دوں کہاں کم کار رگے ہمیں شیشے کے لاپا کر لگے واجہ سار بھی بی بی تا چیئے کنے مالا کے
یا ام سلیم چیه که لگے تو؟ ام سلیم جواب دا واجہ عرقک اطیب من الطیب، یہ تیید چا عطرا ادکلونا چا انبرا چا مسک و گلابا بوی آنگا بہتر و تیز ترے مسالوں کو بانوران سیر کرنے یہ عرقان و یہ دان استفادہ کرنے چوشی پیغمبری اللہ تعالی معاشمہ داتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر به سجده بھی اللہ تبارک و تعالی جس کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی مبارک چہرہ نازنین چست بکا مانا شاعت نبی تو چوب سجدہ بکا پیدا یا محمد ارفع راسک و تی سرا چست بکا سل تعطا بلوٹ ارچی مروچی تلوٹ منترا دیوں ارچی اللہ تبارک تعالی شاکر نبی عزیزان شیم نبی اللہ معاشمہ داتا ہے بعد معاشمہ خوشحال بھی شیم پیغمبری امتیں شوشی پیغمبری کے میشے دلسوز بھی میشے پیکرا بھی شپن پاسا پاد کے واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گریت عرص مہارم واجہ ہے پرچی گریہ وگے حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وگے عرص مہارم اللہ تبارک تعالی ذات پرچی گریہ وگے بازم جبرائیل بخاطر شیر کے واجہ دلا تسلی بدر راہ دا برو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوز کا تر چو نہیں تو چو گریہ وگے جبرائیل علیہ السلام کہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جوز کا مالک ہے چو نہیں تو گریہ وگے واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی گشان ہے نظر میں امت حال چی بھی من پاوان نگریہ وگو وطی امتا من گریہ وگو اللہ تبارک تعالی آیا نازل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى و حدیث آسے سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پرچے چو پریشان ہے درہا کہ تی امتا ماترہ راضی کنے ترہ پریشان نہ کنے غمگین نہ کنے خداوند تبارک تعالی ماشاء درستن توفیق بدا وتی زندگی در چارچوب سیرت و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوازے واشتوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور روچا کہ انسان چو پریشان ہے و محتاج ہے یا سائل کی چیرہ برواں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کا ہفت گروہ ہیں اللہ تبارک تعالی شان سائل کی دعا ہفت گروہ ہیں آہاں نقش وقت مختصر ہے فقط ہمیں گروہ کے ربط خاص یا سن بھئی موضوعش میں خدمت گوشاگری یا کی واجہ فرماشو کہیں رجل قلبه معلق بالمساجد یوم لا ظل الا ظل واجہ گو ہر روچ ہیچ سائل گی نسیم بجوز اللہ تبارک تعالی عرش سائل گو بجوز اللہ سائل گو حدیثہ نے قیامت روچہ یا کی چاہاں کہ یہ ہفتی گروہاں یا ہفتی نفران کہ یہ سائل چیرہ آیا جاگہ بھی وچا کولریا چاہیے امکاناتی کہ مروچی ایسے آسارتر یا سائل یا کہ ہمائیں کہ دل آئیے گو مسیطہ معلق کتا مسیطہ کما کتا دستی رستا اگر سفر اور رابطہ نظام مسجد حال منی چیزی مقتدی چطورم مولا چطورم بفکر مسجد کتا آیا منی مسیطہ نماز گزار ہے یا نیست نہیں اگر یہ داغ دئی بھی واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کو گرشی جاگا اللہ تبارک و تعالی عرش سائل کی چیز ایشان عزیزان مسجد پس بیان برسے وتی نماز پریزیان ابھی مسجدہ بوانے ہیں پہ کہ صباح 2 نفر مقتدی بھی یا محلے مزنے 6 نفر مقتدی بھی مرضی مروچی کابتا مردوں تا ساعتا یک 2 آگاہ نماز صوب بھی وقت گا ہوا یہ تپری عزیزان وتی ریشاش موجنہ کی تھی خداوند تبارک تعالی معاشر درستن توفیق ہے توفیق بدا کہ مسیطوں آباد بکنے چھ ظاہری لحاظہ چھ معنوی لحاظہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثہ واجہ فرماش کو حضرت عثمان ابن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کو ہر کسی مخلصانہ برای رضا مندی اللہ ہوگا
جایی که مسجد نی مسلمان ها ودا بروان فریضه وتی انجام دن، فریضه الهی به جا بیارن، یه مسجدی ببندی، سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم فرماش کو الله تبارک و تعالی پایه لوگ بهشت بند. کم که گپی نه، لوگ در بهشت تو کا. یادی بی بی آسیا پیرونا گلمی هجا می هجا گلا آهی دعا چیه؟ سوره تحریم تو کا هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. همین چیزی تقاضا کن. میه ورگه چاری دست پادان فرعون آیگا میه جنگه عذابی دیگه. ولی سوره تحریم تو کا هست بی بی آسیا گوشه رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. بار خدا پا من یلوگی وتی گرا همو بهشت ببن. تی عذاب پیرانه که منا نجات بده. آیه عذاب گندگی میه ورگه لوگ بهشت لوٹگی. ماشا آسان آسان. به یه مسجدی بندگا، به یه مسجد جامع کمک کنگا، کمر همتا ببنده عزیزان تا بانداتگی روچا میشه توشه راه ببی. هیچ کس میشه گرانه. انسان چه دنیا وقتی که مسافر بھی حدیث شریف هستن سه نفر آی گرا همراه ہیں، سه چیز آی مال، آی اهل چوک همسایه و آی عمل. دفن کنن دیگه دو برگردی. واجه رسول صلی الله علیه وسلم فرماش کو دو برگردی یکی مانی. چوک آیه وارث آیه نماز جنازه شرکت کته، همسایه آیه آیه امرانه من برگردن، مال آیه برگردی و یبقا معه عمله به جز آیه عمل پش کرد. نه اگر لوٹے عزیزان مشمی عملان تو کا زینت ببی، عمل گشته ببن، بیاین به مسجدان برسه، به شعائر الله برسه. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار دو عالم یا بیبی یا پیرزالی رواتان تو کا هست مسجد نبوی جاروجه یا سبای واجه رسول صلی الله علیه وسلم روچه که چاری آ پیرزال گاره واجه جوست کن که یہ بیبی گاره هر روچه مسجدی جاروجه تا هنه ایدانه. صحابیان جواب دا بله واجه شپا و پات بھی ما شاطنه بھی طرح پاد بکنه ما و دفن کو نماز جنازه این دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم شما شرین کار نکته، شما نه بگوشتی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم رو اما بیبی قبر سر نماز جنازه وانی همچیه که مسجدی چی کته روبته، مسجدی جارو جته. سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم رو اما قبر سر پیرزال کا نماز وانی. یا روایتی تو کا سے واجہ ہوا کہ یہ تمامی قبران دور برا یہ بیبی ایگا آسطن پر رتن چه تاریکیا معذبتن شان به همین نمازی که من به همین بیبی آوان یہ تمامی قبرن روشی میتن راحت میتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشی عزیزان مسجدان خدمت نماز آواتی کا مسجدان بوانه علی خصوص نماز صبح واجه رسول صلی الله علیه وسلم روایتی فرماش که این اسکل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر والعشاء. گرانترین نماز بلا تشریف محضر شما واجهانی و بزرگانی و واجه فرماش کو سنگین ترین نماز برای منافقان یکی صباح نمازه یکی عشاء نماز. خداوند تبارک تعالی ماشاءالله درستن توفیق بده هم از نظر معنوی و هم از نظر ظاهری مسجدان وتیگان آباد بکنه. یہ میشم کشتی نجات ہیں. حتی رواتان تو کا ہستے ہیں اللہ تبارک تعالی وقتی کہ لوٹی یک دہات یا شہر یا اللہ تبارک تعالی عذاب بدا چند بھی بمسجدان کبھی اللہ منصرف بھی یہ روات ہستے ہیں. کتابان تو کہا ہنچو کہ اللہ تبارک تعالی لوٹی یا شہر یا روستا یا عذاب بدا آن گناہ کتا نظر اللہ تبارک تعالی بمسجدان کبھی اللہ کشی نا لائک نه شان عذابان که منی لوگ بوده مسجد بوده. ولی کسی عزیزان شما بزن درک بکن بفهمی من الف المسجد الفه الله. یہ ہم حدیث ہے من الف المسجد ترغیب تعریب حدیث ہے من الف المسجد الفه الله. ہر کسی کو مسجد الفت بکن محبت بکن اللہ گویا محبت و مروچی ما شما راضی ہیں یا مردمی گورا ما شما را چی بھی ارتباط بھی یا مزنی مردمی گورا ما شما را محبت بھی اللہ محبتش تو نلوٹیں گورا آئی میشه خالق ہیں آئی میشه مالک ہیں. و نبی مسجدان آبادی عزیزان مگر با علم با فهم با درک
इसी के उती नस्ल जदीद हानि कार्डान बकने तहना नहीं कि ये मशमे अकीदा भी ये मशे दार को फहम भी चाहम तो तातील भी बिबरो वती चौकन रहनुमाई कने बे इल्म नबुवत वानगा बे इल्म शरीयत वानगा नस्ल जदीद वती का हिदायत बकने बरे मस्जिद वती और दिन चौका बरे मस्जिद वार रहे मस्जिद वाने वती चौका कार्डान बकने तो मस्जिद भी ताकि बांदात के रोचा अज़म मशमे मजनी मसूलियत मशे गर्दना मबी अम्मा मुतासफाना मरुची मा ये चीज़ फरामोश करता है माउशी ना मारा चिकारी हर कौती का वाज़ा माउती नमाज़ वात वानो चिकारी बच्चों ना दारो ना अज़ीज़ान ईशान तमाम दर्दां व पेकरा व इश्क़ के इंसान बांदात के रोचा बायत जवाब गो भी वया मुश्किल मजनी अज़ीज़ान वजह हम तशरीफ फरमाएं वक्त हम हलास बैगे इशिया गुशान अमा ज़माने कोरोना वश्ती फासला बेले अमा कोरोना खबरें चुहादी रवागे अमा फासला गुजारी अमा सपानी कांड कनेगे ये मजनी मुश्किल ये मजनी सुन्नती अजीज़ान तर्क बैगे इसी बारी का हम हदीस है वजह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाश को मन वसला सपन वसलहुल्लाह व मन कता सपन कताहुल्लाह हर किसी सपा होती का बराबर बका फासला ईजाद मका अल्लाह तबारक व तआला रहमत गोया वासिल बा वार किसी सपा जुदा बका अल्लाह तबारक व तआला रहमत चाहिए जुदा वाजा वक्त की मिसाल सरा उश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवली खबर हमशा सवु सुफूफकुम इबाद अल्लाह सवु सुफूफकुम बंदगान खुदा सफा रास करे लिहाजा इज़्ज़त शान दुरुस्त मद नजर करार दे नमाज होती का तरतीब व आदाबी के साहिब शरीयत माशरा गश्ता हम नमूना मस वती नमाज बाने ताकि नमाज इज़्ज़त मशमे मुश्किल गुशाब मशमे मुश्किल हल बकना वह हमें पे मा मसीतानी कदर बजानी मदारसानी कदर बजानी ये मजनी सरमाया ये मजनी नेमत है खुदा नासा ये कम की कम रंग में मोशा परेशान पे चौक अर्जिशा पता ही नजाम पेट चौके अर्जिशा नजाम अगर ईशान ये शाअरुल्लाह चमेशवे दासा बरवा खुदावंद तबारक व तआला मशा तौफीक अमर बदा ये कम की नींद का अल्लाह तबारक व तआला मशा को दरगाह कबूल बका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि